cyageze Qatar. Here we go. Yes, ngira ngo nkuko twabisezeranye twahereye titi kera tubara imyaka. Yego. Tubara amezi. Okay. Tubara iminsi ibyumweru kwanza. Cyane. Tubara iminsi. None turi kubara amasaha ku ntoki. Leo today itariki 20 kwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2022. Ready. So bakunzi ba Qatar FM muje 5.7 batwumvira kuri wa eshatu akadomo Qatar FM live akadomo.com, abatwumvira kuri Radio Garden, batwumvira nyine kuri FM, mwese kabisa tubahaye ikaze muri Qatar kuri stade cy'isi cyane. Aho tugiye kwa turi mu kintu ukomeye cyane kabisa hagati y'ikipe ya Qatar Ratri yakirwa n'ikipe ya Qatar the Maroon cyane. Ese abantu bakeneye kumva Mbappe France, Neymar, les Seleção da Brasília, Portugal, les Seleção da Portugal, Cristiano Ronaldo, Belgique, le Diable Rouge, Espagne, la Loja, Diamond Shaft, muhaguruke twese tugende kabisa. This is 105.7 Country FM. Your choice, your voice, your hub, your love. Stay tuned kabisa. Lucky Tiloja. Tugiye kujya muri Qatar. Numwihariko tugiye muri Qatar noneho amasaha arahinduka, match za saa 7 zikurikira, match za saa 9, match za saa 12, match za saa 3 zose kabisa. Aho turi kumwe n'abataramu bose team ngari kabisa. Turi kumwe n'abantu batandukanye, Maneli Entertainment kwisonga rumvikana kabisa izi video tuzikesha. Turi kumwe na Alphatech, turi kumwe na Gorilla Games, turi kumwe na Materdoma Galaxy, turi kumwe na Airtel, turi kumwe na Canal Plus. Nibyo gahunda neza cyane kabisa. Njyewe ndi Lucky Van Rukundo, amakipe nzafana abiri. Ni ikipe twa The Maroon ya Qatar, ikipe twa Les Orange y'Ubuholande. Izo nizivamo nzasigara ndindoreza inkinzi zose. I better say hello to all ladies and gentlemen who already tuned on Country FM 105.7 or through www.countryfmlive.com. This is your boy Tiloja Qatari. Twagiye turi kumwe na Maneli Entertainment niwe dukesha amashusho ndetse n'amafoto meza cyane muwa mugenda mubona cicikana ku mbuga nkoranyambaga. Njyewe mu gikombe cy'isi Tiloja, nzaba ndi ku Bufaransa Le Bleu, nzaba ndi ku Budage Reba Manshafti. Ubwo nizivamo basi kabisa nanjye nzifata mapfubyi. Keep tuning.